bazar thlir tu te chibai ule voin hi jun ni somthum sang ni somni pahnih ninga ni ania India ram president thanna atana nomination file hun chu nimin kha na topta a hemi chungchang hi voin chu in ngai thale teng July ni somparia ta India ram president thanna nei ni dona NDA candidate Draupadi Murmu le eptu tangrol candidate Yeshwant Sinha te kan hrelara mase kan hriat lem lovin president ni tum anlo thanem angrang viau maya nimin jun ni somni pakua tlaidar nga thleng khan mi somsari pakua lain president chu tum hian hming an pelut ani president inthlan chu tuma hming pelut zingah hian Mumbai mirethei venga cheng te social activist te professor te world record holder te pon tela kan then Hailakandi district atang pawhin mi pahnih lai an lo tel ve reng mai presidential election atana returning officer Rajya Sabha Secretary General PC Modi nena candidate ni tumte hian nomination paper an theluta nomination file to zingah hian Mumbai Amarnagar slum number 1 cheng Sanjay Savji Deshpande chu atila Lalu Prasad Yadav point hming apeluta mase ani hi Indian politician lalu akhani lovin Bihar state ta cheng ve tho saran khuami ani Tamil Nadu Namakkal district an social worker lar ve takti Ramesh point president thanna hi chu tumin hming apeluta Delhi Timarpura cheng Professor Daya Shankar Agarwal po nomination paper thelu zingah hian atelbok tuna nomination paper thelu to zingah tamber chu security deposit bank draft cheng singkhat sanga thil tel lote proposal le secondar ming somnga ve zia turziak mi alote an nindoka atamber hi chu nomination paper endik ani huna hnol tur chiang sa an nihlom Maharashtra state atanga nomination file tu mi pani te chuan an proposal le secondar te minga Prime Minister Narendra Modi te Home Minister Amit Shah te BJP President JP Nadda le Chief Minister Louis Devendra Fadnavis atebaka an MP le MLA te hming an ziak tlar dula mase an signature zena tur kolam ero an da rok vek thung President Thandon hian nomination paper thelut hi an thanhem theilea mase endikani hnuah tam tak hnol an ni thina wangin candidate tak hi chu an tam ngai lova kumsang zakwa somruk pasari khan candidate song pasari omin khami tumkha president thanna candidate tamber tumni in Zakir Hussain chu thlantin ania sangha zakwa somruk pakwa Hussain athi awanga in thlanna nei le khan candidate song pangalai anom le boka khami tumkhan magdeu main independent candidate VV Giri atling tadai ani kha kumsangha zakwa somsari le pali khan election commission of India chuan president le vice president thanna dan election act chu siam danglamin candidate ni tumten cheng sang ni le zanga security deposit anda angai ta a proposal le secondar tan electoral college anti MP le MLA som ve tal an nei angai boka sangha zakwa somko pasari tangkhan proposal le secondar hi somatangin somnga ti pun ani le boka security deposit po cheng singkhale sanga ati san ani tabok ani July ni sompariata Indian president sompangana thlanna nei turata na candidate ni tumte hi andang lamhlom angrang viawa Limca Book of World Record ta in thlan chu tamber ni na hautu ke Padmarajan po in tuntuma hian presidential election hi chu vele ngei atuma ani hian in thlan voi zani somthum pakhat chu to in tlin deu po ala nei ngai lo antia Padmarajan hi homoi pathik doctor ani heti la hian thlaraw lam thila wanga president in thlan chu tumte po anom boka Uttar Pradesh Chandauli khwa lo nei tu pakhat Vinod Kumar Yadav chuan pathian ne na tanga thupek mo wangin nomination file ti asoya Defense Minister Rajnath Singh khobulok om ania State Rang Soma MP te bia in anni hian an puidon thu an ril nia soin president atana thlantlin ani nge ya be sei thu soi Yadav hian pol som thleng lekha zir thu soin kumsang ni le panga tangkhan in thlan sang alo chu to thina Panchayat member atanga Lok Sabha in thlan thlenga chu to in enga ma ala tling lo thunga tuna hian state sang MP te ka bekwal meka
UP, Bihar, Gujarat, Jammu and Kashmir, Goa, Delhi, Uttarakhand, Rajasthan, Madhya Pradesh le Karnataka MP te kabiaka chuan min tho puyan tum thu an soi vekani atia a konfi ve khop mai nimin tlaitar nga thlenga nomination paper the lut to list Rajya Sabha Secretariat website ta anta lana chuan Delhi atangin mi som parukin nomination an file Uttar Pradesh atangin mi som pakhat Tamil Nadu atangin mi pariat Maharashtra atangin mi pasari Andhra Pradesh atangin mi paruk Odisha atangin mi panga Haryana Madhya Pradesh le Bihar atangin mi pali theu Karnataka atangin mi pathum Assam Kerala Gujarat le Telangana atangin mi pahnih theu le Rajasthan atangin mi pakhatten nomination an file ani Assam state chu tuiliana wangin an boilu ile moti lain June ni somni pasari khan Hailakandi district ka 5 gram khomi pahnih Raju Das le Pompi Das te chuan nomination an lo file ve reng mai lo ni a 5 gram kho atanga Indiaram president ni tummi pahnih an lo om ve hrim hi adanglam ve khop mai kumsang ni le song pasari president thana khan candidate ni tumin mi zale parukin nomination an file kumina hian hei hi an phalo ta dewa voin hian nomination paper endik anianga candidate om turzat achiang don ani bazari lo thira wangin kan lo me